Rayaw. Umay kan ading tain ta agay ayam ay ayamen ta tay batuta ni guada nakalinlinis nagganas nga eggaman dumapet-petam di mundo palibadan batuta ni tatang dakkel timurdong na mabalin balaan adda abot na dupis item adda ipuksit na uray la maulaw di matamaan na batuta ni tatang tawid na lolowan ket magusguswan nga ay ayamin ni nanang nuiti rabi nga agrup na tatang aditog abatuta na isud usarenda tuymet batutak nalukmek anabaket ket tirigan na di tamaan na lumtek batuta anakiranta na isagot kun tuket ka isunto di ay ayam ta intun malpasti kalaysa Rayaw, rayaw, rayaw ni Ilocano. Umay kan ading tain ta agay ayam ay ayamen ta tay batuta ni tatang nakalinlinis nagganas nga iggaman dumapet-petang di mundo malipadan batuta ni tatang dakkel timurnong na mabalin balaan taadda abot na dupis item adda ipuksit na uray la maulaw di matamaan na batuta ni tatang tawid na ken lolowan ket magusguswan nga ay ayamen ni nanang nuiti rabi nga agrunda tatang aditog batuta na isod usarenda tuymet batutak nalukmek anabaket ket tirigan na di tamaan na lumtek batuta anakiranta nga isagot kung tuket ka isunto di ay ayam ta intun malpasti kalaysa isunto di ay ayam ta intun malpasti kalaysa rayaw, rayaw, rayaw ni Ilocano. Di chismosa karuba ket na laing luwag istorya bigat aldaw ken malem amin nga chismis kit istorya enan storya enan amin akarubanan di chismosa akaruba ket manaki pangan ay chares nagsugla nga ruden nangiya uit Thailand nyamiten anean unay gayem suput nga inbungsan timira igaduk papaitan ken dinakdakan sana chismosa sa
chismosa, sana all. Chismosa ay chismosa, akaruba, sana all. Chismosa, sana all. Chismosa, sana all. Chismosa ay chismosa, ngakaruba. Ayan, shout out ka rin aming viewers sa dita ni Madam Beatrice sa Buybuya. Ayan, ni Madam Shioni Dumayag Makapulay. Ni Sir Romel Salodes. Ngayong Bagarabim, Sir. Ay, first time ko magkanta di kastoy. Ano, nagdakil ng screen na. Sana all! Di chismosa karuba ket na laing no ag istorya bigat aldaw ken malim amin nga issue sarak-sarakenan mapalaud wenudaya ken bagatan. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa ay chismosa nga karuba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa ay chismosa nga karuba. Big-biglen ni auntie, ama-amalan ni auntie, tugaw-tugawan ni auntie anya dayjay labos nga candy. Big-biglen ni auntie, tugaw-tugawan ni auntie, ama-amalan ni auntie anya dayjay labos a candy. Apo, abangan na sa Bali. Ayan, so paspor bisa tinipas ko, akrama blank ticket ko. Tapos nag-atrabaho dyan Amerika adot tulyar ko. Nag-abroad ako darling ko, pawit ko ticket daw mo. Milyon-milyon na kandidat tinakin regalo. At doyang nagbalik-bayan tatlong umay ka sarong karana. Asawain ka kumanyem siyak metenti dilikodan. Basta awak man tao galim at damit din sa balim. Nagiting patawid ko isumpayan tinagiduli. DJ Marvin Agner, Rayaw di Ilocano. Paspor bisa tilipas ko, akrama plane ticket ko. Ang nag-atrabaho dyan Amerika aron tutulyar ko. Nag-abroad ako darling ko, impawit ko ticket daw mo. Milyon-milyon na kandidat hinakin regalo. At doyak nagbalik-bayan tatlong umay ka sarong karan. Asawain ka kumanyem siyak metenti dinalikodan. Basta awak man tao galima at damit din sa balim. Nagiting patawid ko isupayan tinagiduli. Perfect. Ay sayang de di balay lote ko chising sigaritos kwentas kedrelo.
Tay di bagya sapatos bikini bra cutex ken ay bro. Wen biag ko. Tay di make up pagkulot pagpukis pagikuko. Nagsakitan. Nagsakit. Sayang na di short pantalon, t-shirt, tester sutana, biste dakin medias kinted ko. Ay, stone guring. Dahil di maglutuan, pagrigado kay katulong at wapulo. Wan, guring ang nagday. Wan, biyag ko! Sayang na di television, Betamax refrigerator, washing machine, electric fan, air condition, kin radyo. Madeka no guring di electric fan, tade singat. Dahil di pa'y kaldero. Inuring. Banga. Madibitak tingarap na. Kaserola. Ngalusok. Ano mo? Pariyok awan pagigaman na. Wisit. Ken aklo nga kupit jay pagakluan na. Apo, nagmanin aklo nga suyad ko na. Ay! At tapay kutsara, tinidor abrilata, imo kubuning pag-asa timbak, hindi palang kanabiyan ko. Nagkapo ka nun, pangasinan tibunang lodab ko na da. Nakakaskas ang timbay mo. Biyag ko. Di mo man lapinan panunod. Di mo man lapinan panunot, taon di panunot mo. Nakasyang nga talaga. Tay sakripisyo, inikang kami tusto talaga kompleto. When biyag ko, tatamay katre kami pinggan, pagtugawan, lamisaan, libro, papel, ballpen, pencil, pen, abang surat mo. Maumakon na mangibagapay, tita dumapay ngayon kong ribing na laing, tapos numet asikakit manangay kulbo, walang inigilingan, walang pinoprotektan, serbisyong tutulamang. Dahil hindi natutulog ang balita, pero tutulog kaming takapagbalita, nakatutulog kami sa 24 oras. Kung kao, excuse me po, ang sarap mo piya. Ang sarap mo piya na. Thank you piya ko na nakuma. Ay. Rebing na laeng, tapos numet asikakit manangay kalbo. Kalbo? Mangikulbo. Nakanalagip ko may nagila kayo nga nakasabat ko di rabi eh. Awang buok na. Di mo na malagi. Tapat ay di sapon, shampoo, pagkamot di buok tikidikili, pagingat pagsipilyo toothbrush tapnulaing may katatartar na kadikdiki kaya tagatagti nga sang aw mo. Talaga si ka get gold digger ka. Di ka ba ilaki di agkurat insuka nakitin ta makamalas. Gumatel sa bawal, galyang, daludal, samrit, budo-budo, alipungan at bunjay, kurat, bakas, tutot, papaya, karami, akot-akot, at daming kinkwan at kinagatal. Di ka pa'y laki di agbalin nga bulprag, kas nakalagro-ropa nga napisit nga pilat. Limang boyet na peklan babaero, tirain na oray paino mabal, awan pilin na alanga oray sin, bas panaklaus pinapaldasik manso. Certified a chick boy, limang boyet, patulan na oray anyan itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, nga atat sa bali kakip-kipen na. Naalakan na kararat ken naglemeng kan, ni bakit mo saraken nakan, at dapay ikyen na abatan lukuma kami tenet pelam, taaren mo nga lapunusan, ayaw ang kumati problemam, tatimigre nga
boyet natangken ti ulo na diak na kemurai palken ni bakit na kaputi aren na adi matepelan ni mang boyet kanayon nga madugulan naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay iging nakasyatkan nukuma kamin tenepelam taaren mo kaplapunusan ayawan kuman ti problema tatimig ring asawa ay mang boyet na alakan naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakaat dapay igyen na abatang lumakamin tenepelam taaren mo aglaplapunusan ayawan kuman ti problema tatimig ring asawa
sa dinuman, di ayan mo biyak ko. Kaya't ko kumakin ka nga'y puno. Sikap ka na yun, di harapap ko. Kaya't di kanto mapughaw dito'y lagi ko. Sa dinuman, di ayan mo biyak ko. Kaya't ko kumakin ka nga'y puno. Sikap ka na yun, di harapap ko. Kaya't di kanto mapughaw nito'y lagi ko. Oray ba'y ang labas ni tawid, ikarikin ka nga sikalain. Di ka masursuro biyak ko alipate. Uray pa'y at daakton ijay tanin. Sa dinuman, di ayan mo biyak ko. Kaya't ko kumakin ka nga'y puno. Sikap ka na yun, di harapap ko. Kaya't di kanto mapughaw nito'y lagi ko. Oray pa'y ang labas ni tawid,
nga sika sikalae di ka masunsuro biyak ko alipate uray pa'y at daakton itiyay tade Naimasti bibingka ni Maria nasaya at amerienda nalunuan daw ang tikilya para bauna aglutot bibingka ni Maria di tao pila-pila ni Maria lati banbantayan da ngak mas-masa di Maria kikiret no agkamay didiket uray la at linglingit ni Maria ket na ungit tilingit na napikit uray la apumalit uray la agkusipet no no regret kaparag sa kunay ni Maria aglalo tay bibingkana nung ikamaman niya na lukmeg na nakapungpungda ni Maria ket nakapilpili hindi agra yung alalaki amoy yung inanapili may saadumi ni Maria kikiret no agkamay didiket uray la at linglingit ni Maria ket na ungit tilingit na napikit uray la apumalit uray la agkusipet nagmuregret hindi na pasamak kin ni Maria bibingkanan tay kumulbe inan matutur agamay-gamayen tay diket hindi na pasamak kin ni Maria awan metinti ukina sukina awan payen raman ti mantikilya nakamagmaga natikagansa tay bibingkana Sirarag o siraragsak daytoy pusok no sikat mabuybuya isemut apagbentak mangliwliwatoy kaungkap mangbukaw lindo daytoy rigna anyan ang nagragsak no sikat adat den nagmangliwliwang mangrayrayaw kanya mabukaw ti problemak nagnanayon katoy arpad kasika saldatoy biyag sirarak o siraragsak daytoy pusok
no sikat mabuybuya. Isemut apagbentak mangliwliwatoy kaunggak, mangpukaw lindo daytoy rignak. Anyan anak ragsak, no sikat adat denak mangliwliwa mangrayray aw kanya. Mapukaw ti problemak nagnanayon katoy arpad, nasika salda to'y biyag. Sika ti ragragsak, sika ti liwliwak, sika ti gasgasan. Sika ti amin ko, sika ti lubong ko, sikat arapaap ko. Nagpintas ni ayat, no sikat adat tenak, jak marinat rikat tibiyag. Sika ti ragragsak, sika ti liwliwak, sika ti gasgasan. Sika ti amin ko, sika ti lubong ko, sikat arapaap ko. Nagpintas ni ayat, no sikat adat denak, jak marinat rikat tibiyag. Siraragsak, daytoy pusok, no sikat mabuybuyak. Isim mo magpagbetak, mangliwliwatoy kaunggak, mangpukaw lindo daytoy rignak. Anyan anak ragsak, no sikat adat denak, mangliwliwa mangrayray aw kanyak. Mapukaw ti problemak, magnanayon katoy arpad, nasikat salda to'y biyag. Sika ti ragragsak, sika ti liwliwak, sika ti gasgasan. Sika ti amin ko, sika ti lubong ko, sikat arapaap ko. Nagbintas ni ayat, no sikat adat denak, jak marinat rikat tibiyag. Sika ti ragragsak, sika ti liwliwak, sika ti gasgasan. Sika ti amin ko, sika ti lubong ko, sikat arapaap ko. Nagpintas ni ayat, no sikat adat denak, jak marinat rikat tibiyag. Mas daawan nag-artem ken ganadta, karkar nadakan niya. Ipay kat mariknak, nagbaliw kantanyak, ipagpakita nga nakalalaan. Alak ka din, guyuden, nag-iadayok ken kan. Tapno nga taawan, makikita. Tapno mapukaw ken kan, ganas, ganas ko na agayat. Parukatan kan, amawaya-wayaan tanabayaken, nga isot pagkugustuhan. Anak nga rut, ipilit kumantoy bagik, no di nakunipat patek. Sapay tadi kan tumet, marik na ti agladingit takas mariknak, nga inka idadanes. Anak nga rut, ipilit kumantoy bagik, no di nakunipat patek. Sapay tadi kan tumet, marik na ti agladingit takas mariknak,
ngain ka idadanes. Awan nak artem ken ganada karkar nadakanya Ipaykat marik nak nagbalyong kan kanyak ipagpakita nga nakalalaan. Ala ka din kuyuden nag-iyadayong ken kan tapno nga taawan makikita tapno mapukaw ken kan ganas ko nga agayat parukatan kan kamaway-awayaan tanabayaken nga isut pagkugustuam ana nga rud ipilit kumantoy bagik no di nakunipat patek sapay tadikan tubet marik na ti agladingit takas marik nak ngain ka idadanes. Ana nga rud ipilit kumantoy bagik no di nakunipat patek sapay tadikan tubet marik na ti agladingit takas marik nak ngain ka idadanes.